Teraz sa Lukáš ukáže, jak hrá solo s dvoma rukami. Lukáš je špecialista v tom, že vie hrať na gitare s oboma rukami naraz. Raz, dva, tri, štyri. By som privítal, ja som našlapaný, ty si vybítal, ja som poistený, ty si nekrytá, ja som akustický, ty si optická, fungujem v čase a ty v hmotách, som čistý, teba vírus nachytal, všetky tvoje kontakty som vychytal, ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal, ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal. Čipy na city, ja som analóg, ty si digitálka, pozri aká je medzi nami diaľka. Ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal. Ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal. Ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal. Ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal. Ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal. Ja som analóg, ty si digitál, iné rozhranie by som privítal. Ja som si všimol, ďakujeme. Ďakujem pekne. Ja som si všimol, Janko, ukáž, kde si skrývaš vajíčka. Teraz som si to všimol. Ukáž, že? Tam si. Dámy a páni, parené vajíčka. Janko Mišenku.